ni to basim ho ar iman penman gi executive committee ho khali do yang besai tada bon gi para lok para no ilam sen balam de yo to pen khai im yang igen gi issue ILP ho yo fight ne yang ga kami ging no ilam yang besai na besai wo pero ta kawi ko vo clear message gi konun sen gi won gon menta in ga yang ga jasu ye ni ga no rim ho yo ki ne menta ga riu ga jai bro Dahito ga ILP kwa ibu jingan tu yoro no ilam ngasai o wan gi gawi na ni satri ne bhati bai gi issue to ga main issue to gawi na ni ga main issue to yo ILP po ga state yong in liang ga JSU yu ni gawi no hi ga no rim I o am hi wan mentawi ki ILP yu am lang ba chur wan gi kon tang wi kwa to ga ni gi jingi kon yong hi sia ba ga ni to ga message kwa o no ilam sai ba la mo pero o is not tilang Nang yo yu job sa to ba le mis nok ti lang ni yu job sagawi le kwa ka pun tu gi MLA yang mi clear waro ko wi yo ba ga resolution khat khande tarik the pass gi o wan ra ga ILP posted sagai yo ande ga tu ngasnya to open khrnget dan le open kan tu biang iki o ongi ga central government open kra kam no igen ga ILP posted yo liang jo ki lam baro hi ilara de wi ke jumut ko balong ba Kyrshan ke sorkar pedeng ba ke sorkar jelal jungi ke very clear message kalong ba ke JSU ke yang nurem menyatan tak ri ke jai penreu ke brin yo tra kata ke de winyo ke ILP jongka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 kumba kila pas ka resolution hak na December macam Islam te kumta ke JSU ke snokti bar kilo ri kun hon ki ba mi ki benda le mata ka doba jong jai penreu te ke de kata hi ke badengkom to ga national game wa sarkar me clear plan ho so arjar ar sa to ba to arjar ar dap san house nam la golden jubilee dap jingyo jilla yang ga me clear still itu pod plan sarkar open manika kam go wino celebrate di ga jingdap snam ga sarkar ga me clear wi to ko wi nga sa si pa hado kan ni to ga ile ga JAINTIA da mlingi ga Kalau dah mereka tuh tak kasih JAINTIA garu, ile mana mau host ke national game, ile ke JAINTIA ada buat surut. Lepas pergi sport person kata lagi, penmi bahan apa Rilum. Bontok kena Rilum JAINTIA mi bagi sport person. Ile apa tak sport tu penjengai kan ini. Ini yang kerja win scam bayi. Lagi festival ye ke sarkar pelut. Ngai ke budget yang sarkar national game lam tak gua guna. Ikwa we yang sarkar meklia tak gini tak buat ego. Iwan activities. Cuman giwaye ga JAINTIA ho sarkar to pelek ba yete tanga MML le sarkar ang boleh yete ibu bahai na liang ga JSU win scam me to kat ga national game to activities project em penmi ya kata so jong pai ba kalong ba ga JAINTIA ga bendolang ha kama tu national games kumjuro ha kini kabinet pementangi sakhi da jong ki khamat binang langut samut ki cabinet minister jongi ada ya kan ro kim simla propose ga state government menra ga national games sapo ke district ko yong ke jongi Teka ba kampung susi itu ipi kalong ba habangi kedu ya isa bantai dor ke por ngisiyo ke we ke report ke ong ba kelas lemprat ban project ya ke site ya kan diga JAINTIA jungi hari ngang naling ngaseng yang tang we kalong ba po kadang bon ada ke Chhattisgarh utarkan ke pala war ko ba pada pelong tos nem ka pospon teka po kadang bon ki project infrastructure equipment nagaliang nga JSU but kini ki stakeholder ki badai badan benta ba sports kumju pa ki padba gilang bakloy bin trailang bonra e kata karoy ka par humba ka national games mar boleh ki kon samlang i bag human resource kam tam ki sports person ki bala bon yam national umjer kerteng ki banjer kerteng ki bala present ka national international state level na po ka thai nga jongi tilada kini ki kon samla ki myo ban peni ka sap ka pong jongi hapo kerni ka thai nga jongi te ka pendu jingkerman par ki samla nga so bani sa khamat Badan mentah hakikam ke bawah mangi kun semla kidular kidul lenti hak pertai mentangi kerniu drugs mo handai lada ke laga kasokar jala kampai kemat ke room JAINTIA kai banja ki kun semla jungli ka than fi focus pi ong kasokar ka ong mentah hot nyun rai roi ka par khamjan cheno kondom ke JAINTIA gamdai kata ka jaka ka ba kadai gamdai ka we ka than ka bala pelong benyo ka jala jong state mi khala baro oi Rilum gali laga Rilum kasi kiyo bale ka Rilum JAINTIA ni banyaka ka po kadang bon kumbong lagi jala ki perjo pan host pan pelong ya ka national games ngaso ka mai kali aru ka rampor ka sarkar rampor ban ai JAINTIA
Bandrong lang hakamat jong National Games.